What is the main thing? Getting angry is normal. But how to handle in healthy ways without harming others or that is the main thing. In proper ways. These are the skills. हे सगळे करून गेलं ना कोई ना काय बघतो ऍक्टिव्हिटीत गेलो हॉबीत गेलो थिंकिंग क्लेम केलो उलोवन वर्ड्सान गेलो अंडरस्टूड एवरीवन नो वन शुड बी हार्मिंग अदर्स और देमसेल्व्स क्लियर एवरीवन रिटर्न द स्क्रिप्ट जस्ट राइट व्हाटएवर इट इज slowly and slowly any one person can also write. Do not ask me what it was. If you all cannot, like you don't know what it is, you will wrong it. You will not. Sorry. I cannot tell you how many were there. It can be 20, 25, 30, 2, 5, 7, something I can tell. It's a memory. One of the relaxation skills is open and close of face, hands up and down, and one of them is belly exercise. We also get mental release, like you should count from 1 to 100 up to 100 to 1. And also you can go out for a walk in the garden, take a nap. Another part of relaxation skills is grounding exercises. You can list a few things that you can see around you, list a few things that you can hear around you, or you can smell, or you can taste, or you can touch. Thank you. Today we are going to explain distraction skill. So first, you have to always remember, close your eyes and think about level. And then when you feel like it just takes a fraction of a second, you just hit somebody. But before moving your hand, you can just run away and think. Like if you want to be alone, it's all about you. It's all about what you want to do. You just close your eyes and think, why do I do this? But so then you should just go back and then tell the person, why did you do it? And explain. Make our steps count. After we make our steps count, we can go to the person and explain to them how we get angry. You see, it's all about you. Whether you want to be alone and take some time to think about what you did, or whether you want to talk it out to your friend, teacher, or anyone close to you. Thank you. Very nice. Hello everyone, I am Mrs. Anisha Kapni. I stay in Ponda and I conduct various courses for young minds because it's very important to influence young minds at this age as their future is totally dependent on these formative years. So आज हांवें एंगर मॅनेजमेंटाचो कोर्स घेतलो. राग हो सगळ्यांक येता, ल्हान भुरग्यांक येता, व्हडल्या भुरग्यांक येता, जाणट्यांक येता, म्हाका येता, तुका येता. सो इट इज व्हेरी नॉर्मल एंड नॅचरल टू इमोट एंगर. येवपाकूच जाय भायर नाल्यार सफोकेशन जाता. सो आमी आज कितें शिकलीं काय म्हणल्यार हो राग भायर येतकच कसो तो हँडल करप, दुसऱ्यांक त्रास दिनासतना स्वता त्रास दिनासतना कसो एंगर इन डिफरंट वेज. वी लर्न डिफरंट स्किल्स. भुरग्यांक आमी 5 स्किल्स शिकयल्यो. देर आर रिलॅक्सेशन स्किल्स, डिस्ट्रॅक्शन स्किल्स, मुवमेंट ऑफ फिजिकल रिलीज, थिंकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स. आता कितें जाता प्रत्येक मनीस वेगळो, सगळ्यांनी वे ऑफ हँडलिंग एंगर इज डिफरंट. सो एट द एंड ऑफ द सेशन आय टोल्ड देम की खंयचो जो स्कील तुमकां कोता येता और तुमी कम्फर्टेबल आसात ताजे प्रमाण तुमी फॉलो करात आनी ट्राय टू हँडल इट इन द रायट वे. खूबदां कितें जाता वी ट्रान्सफर आवर एनर्जीज टू अदर पीपल इन एंगर which is very very disturbing and it hurts others. No, it is very unfair. No one deserves these negative energy. राग येता आमच्या खातीर, आमच्या तकले खातीर. सो तो दुसऱ्यांक ट्रान्सफर करून तांचो दीस वाट लावूंक शकना. सो हे एट बेस लेवल भुरग्यांक आनी आमकां जाणट्यांक सुद्दां हो
So very important to understand this. So we have to remain calm, stay calm, manage our anger well. So boro response म्हाका मेळ्ळो. There were many parents who enrolled their children. तांच्या रिलेटिव्जांक सांगले, फ्रेंड्सांक धाडले. So I continuously got calls and they were very eager because anger management a very important topic. Here in the class all the children were very expressive. सगळ्यांनी आपले भितरले सगळ्यो गोष्टी सांगल्यो. राग केन्ना येता, आपूण कितें करता, कितलो राग येता, आपूण मुट्यो मारता, all they were open about it because we learned here that it is normal to do all these things. Their energy खंय तरी भायर सरूंकूच जाय. At the end of it they realized that punching or hurting yourself or hurting others is not right. So पयलीं they emoted everything. We learned the skills and now they are at a different level, understanding anger in a much better way. Thank you so much. नमस्कार. अनिशा जय अभिनंदन. एक बरे तरेन आपले शिबीर घडोवन हाडलें. सगळ्यांच्या भितर 20 गोंयकारांक आयताराक गेली दनपारां 12:30 समज जर शीत कडी म्हण आनी शक्ती हे समज जर हे शब्द समज जर आयकपा येता नाजाल्यार दिसता जाल्यार राग येता सारकें न्ही. चड वेळ घेना. म्हाका दिसता आज तुमकां कितलोय वेळ उलयलो जाल्यार राग येवचो ना. येतो very good. So that is the success of this Shibir. Anisha found there are 3 A's, which is anger, second A is anxiety, and third A is arrogance. So the 3 A's are very important. We can be in control. So today Ajuri Shibir है आणि बापुरा बहुत सांगता तुझे नाव आहे समर तुझी शाळा मग एक सांग एक कापूस तुकडा लोखंड कापूस उड्या करा आणि लोखंड मग एक सांग 1 किलो कापूस जोड काय 1 किलो लोखंड. अरे देवा, 1 किलो कापूस जोड काय 1 किलो लोखंड लोखंड जोड करेल. मग एक सांग दोन्ही से बापू 1 किलो ते 1 किलो नहीं दोन्ही से लोखंड मिळा जोड 1 किलो लोखंड जोड जायला बरें जोड. आम्ही खुबशी शिबिरां घेवया. पालक वर्गाक एक सूचना आसा. खुबशे पालक वर्ग हांगा आतां जोडिल्लो आसा. तुमी सांगा घरा कडेन वचून कित्याक ही वाटचाल तुमीच दिवपाक शकतात भुरग्यांक ह्या वयाचेर. सो तुमचें अभिनंदन. आणि सो पालक वर्ग बिझी उरता आज मोबायल आणि भुरग्यांक भायर हाडना. सो ताका एक म्हजे रेवटेंतल्यान एक सांगणी की अशी वाटचाल भुरग्यांक खातीर. सो परत चड वेळ घेना. देव बरें करूं. नमस्कार. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर, सीनियर सामने नर्वस प्रेशर, लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स, मस्ती वाले ये अपने व्हील्स. पहले प्यार की पहली राइड, स्लोली स्लोली मैचिंग वाइब. एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा. आओ करें ट्राई एक नया पाथ, क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क. न्यू फ्रेंडशिप का पुराना यार, लेट्स गो क्रूजिंग इन अ न्यू अवतार. La 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 la. Smart key and smart away, go freewheeling and fly away. Activa activa activa, First fight बोले तो Activa. Life को दो new start, make a move in the world, cool live and smart. हर सफर का happy part. Activa, Activa, Activa. Activa activa. स्कूटर बोले तो Activa. स्कूटर मजे